Pozdrav ljudi, Nikola je ovdje. Znači, u današnjem tekstu čistimo uglupu korpu. Ajde da. Kad ostavljam zašto džaba da progleda. U današnjem tutorijalu, ljudi moji dragi, ću da vam pokažem kako snimiti kameru preko cijelog ovog ekrana. Znači, taj program ću staviti u link u deskripciji. Znači, samo lepo odete na Google, malo ću staviti link u deskripciji. Još jednom ponavljam. Ajde. Samo da odem na Google, evo ga. Stav. Ovdje se ovo pojavlja, znači, ajde, I naravno ne kucate samo da ja kucam na Google. Vi ne morate ništa da kucate, ja ću staviti link u deskripciji, da ne moram nikoga da staviti. Dobro, mada neću. Kažem, samo stavit ću link u deskripciji i onda samo da piše dovoljno tu vi kliknete, onda kliknete next i stavite. Znači, samo ću staviti link, sad ne zaboravite program, ali imam link, ali stavit ću. Pa dobro, da počnem. Znači, kao što rekoh, znači, on izgleda ovako, znači, Hooper Can 3. Kliknete na njega, ja ga već snimam. Evo, znači, on se već snima. Samo obrava koliko će da bude dug vaš klip. Znači, sad idemo ovdje, ako hoćete mikrofon i zvučnik. Ovo snima, neću sad ovdje da klikćem da ne bi poremetio. Znači, ovdje možete kliknuti play, pojma brade što znači. A da, kad kliknete ovdje browse, onda će da vam izađu svi ovi klipovi što ste snimali, znači možete i ovako stranicom. Evo to mi je jedan klip. Znači, tu sam nalaze baš u razni klipovi. Kada kliknete stop, ako kliknete ovdje, ili možete i ovdje kliknete kako god. Ovako, znači, evo vidite, ovo vam znači, on se sniža, ovo možete automatsko. Ovdje imate jezik, morate na engleski ili nema srpski. Znači, mora engleski. Mislim, ako znate drugi, sasvim u redu. I eto, ovdje možete da podešite. Kako god. Ovo nema. Znaš što sam ja? Kucam jedan broj, neće ništa. Dobro. Znači, ne morate i vi ništa kliknete, znači kad kliknete ovdje pauze, onda će da vam se zaustavi klip ili kad kliknete ovdje, naravno ako vam nećete. I onda samo kliknete ovdje i video se preknete. Evo, ovako to uradite i to bi bilo to. Ja ću staviti output ponovno klip, link u deskripciji, kliknete na downloading, idete next, onda finish. Ne znam, možeš čak i iz torrenta staviti, ja sam zaboravio, ali ako treba da mi stavite preko torrenta, to bi bilo to za video. Hvala, vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja ljudi, lajkujte i subscribeujte, čao!